Kwethu kunguho nje kubonga kakhulu ukuthi solo singenile office cishe seyidlala le tournament lena yonke iminyaka and angikhumbuli ipholota ekubhadaleni ema teams ayajabula ayithola le mali immediately nabaqedza and bayithokodela futhi ngiloko lekufuna sikusho Mphephethu noko kukhona ke la usishaya khona enhloko lokho kukithi sine ma directors ema teams ukuthi letinombolo tema clubs tihlaba phansi lokho kuyakusiko lokuhle noma umuntu unanendele info lenjena kufuna sikhombise ngalobuningi bethu ukuthi sayithakasela lena ngithemba sitawulungisa lapho Mphephethu sisaqhubeka nale tournament but angisho lokho ukuthi egroundini ngeke sikudisappoint sitawumema bonke nabo sisibethu nabomzala bethu ukuthi bete batoyibukela I think kulapho la ukukhulu khona kulomsebenzi ukuthi ubonakale uyinto lenene angisho ukuthi Timpisini is the second largest league kaho I think ilandzela iMbabane if I'm not mistaken ngebune lokunye futhi Timpisini it's one league that produce world class players labadlala ku national team angede ngibaba ngaqala le kubhiza babefaka ukuthi lo wathi aka region wabadlalela i-national team sibe nabo Tokyo sibe nabo Gwebu abaningi they are countless official nanyalo we still banking on that ukuthi Timpisini should produce quality players lanyana angisho noma wakithi William Cricket Shongwe he even went further wadlalela ema team lamakhulu eAfrica njenge Kaizer Chiefs batongiqalela be Pirates but nje sesisho ukuthi badlalela team lenkulu uma ubuka naleti nkomishi letinengi letawina ngalesikhathi vele kunabo cricket uyabona noma iChiefs ingetiyawina nyalo so labakhona ukukhanza lenkomishi kube kwendwa abantu bakhona la Timpisini sijabulile kulomnyaka lophelile ubona bonsimbi beta batosingatha lomdlalo kulenye radio station kuhle kwaba kuhle kakhulu lokho nekuthi nje le tournament yatiwe nabomakhelwane bethu labadudane bete babukele semba ukuthi nalomnyaka lona kutawuba khona into le kanjalo iyaletha lisasasa and kuma directors ema teams ku challenge labadlali ukuthi impela isikhathi sekushowcase italent ukuthi yey naba bantu tawukhanza sekuthi abantu labanene beta bato scout ngayo yona le tournament le and umuntu wakhanza ukuthi sowuthola isignature ye contract ekudlalela team lesembhadala imali lesecaka kuyasijabulisa nje kakhulu njengabesho khukwe ukuthi kulamanye ama league we struggle to get even 10,000 kumdlalela ngendlela le kusikasi ngawo umnotho wethu awukusiwo lomekahle lamalanga siyababona abantwana bayekela isikole bafuna kuba masoja uyabona lokho ukuthi nale mfundo labanye babothishela sesilethi nabo emakhaya abakhona ikuqashela lokusho ukuthi vele na ubuka iindustry lengwathi soliyaphila ngilebhola uma sports lokusho ukuthi nasingadimisela kahle with the sports singagcina sitiphilisa ngawo sitawunxusa nje kakhulu ema directors ema teams I think kune cause lekhona lebenyetelwa i-Football Association yabo coach kumqoka ke lokho ukuthi umthole umuntu eteamini lo taba ngcoach
is either ngumdlali loke wayidlalela le team noma ngumuntu lonithandzako lo coach but kenyalo akaye eclassini athole lo noma ngithi ayifeyila noma ngayifeyila le test maybe le tawubhala but lokho ukuthi undlulile la classini ungcono kunemuntu longakandluli at all sayibona musimfo le kanjalo I think kule group yenu I think bomabhalane bakupostile enwele nabangakakuposti sizabaniketa bakuposti sizacela lokho ukuthi ningema team ni register vele because them bobo iyangekuvaleka ukhona lapho lokunisi register nje khona lapho kutagcina khona ukuthi no before u register sitawucela longluphethele iqembu sicele manager walo lo wende administration course nawungakede administration course ayi register the team ubuye ukuthi sicela coach lo fundzile maybe basic level or intermediate lapha nje akhona umang2 lama courses sacela lokuthi nibhalise nende lo lokunye ngifuna kubonge ama teams asetimpisini yes we understand ukuthi kube khona ama challenges but bekunene nasithide ku HM asiqale ngaleli viki leli kudlala kufuna sibobambisana vele siqale ngalo lelo viki lokho kusita lokho ukuthi na uregister kube lula because la letinye tigodi tiseselele ngalo le congestion incane uyabona nyalo le congestion iba inkulu kakhulu ukhona lo mphathi lana wethi uthi emakhadi akhe ufakile sekuphele 4 weeks akamelanga bekunene kube kanjalo funa na ufake emakhadi namuhla kusasa kube uthola impendulo ukuthi emakhadi akho astuck kuphi kwendekani ufuna ube uyalithinza office lethu usho ukuthi hey uyathi nginenkingana emakhadi amisola ngiwathole ungako saqasha khulu lokho ukuthi thina nasibambe litoho ngale yena usebenza nini lebhola so kufuna nishayele officeini sibuke lokho ukuthi emakhadeni ashesha yaphuma ukwendekani ngawuthola impendulo sibonge nje lokho ukuthi cishe sisibambile lesikhathi sekuregister sakwenda konke kahle sijabula kakhulu ke kwanana nathi singole administration kuhamba kahle leto tipo le maybe nje umuntu wasagcina yes lama scenes lesawabona last tournament akusiwo lamahle akasiwo la khombisa sithombe asibonge nje umphephethe ukuthi uyabathi nekubati labantu laba bebenda lo ndakucela lo nyaka ngibambisana nani nema teams ne competitions committee siyithole labo marshal ma clubini especially laba batobe badlala sikulungise kahle lento yethu sithole nemaphoyisa emango abekhona ukuthi sicontroleke lento yethu ibe neorder kubonakala nakudzingeka singayi reinforce nebakasidlodlo kwethu nje kuyireporter le tournament sireporte nakubabe obabe lesikhungele kibo la ukuthi sidabe sinale tournament nje sidabe sinalo umsebenzi lona bawadi nabo nebakazidlodlo ke nabo sibatise ukuthi babohle basitshelela liso ngala basibukela because kukhona labanye abantu sithi thina sitodlala ibhola bona bede ngalenye nje ingqondo yeganga so kufuna sikususe lokho kungabi associated with ibhola cishe ngiloko bekunene lokunye ke lesiku encourage siwabonile lama teams lamakhulu anenkinga anti nasikhuluma ngama teams la nyalo ngiyasathi noma sitawuthi makhulu yini noma nebalandzeli labaningi but anethinking sengisho le team la njengabo Highlanders ngibhlenge lenkulu iswalozi inkulu mhlambe nabo Swallows nabo Wanderers siyayibona lento inkinga lenkulu yalama teams ngilokwe ukuthi kuti constitution yale team ngubani banikati bale team nayo lenkinga kakhulu nini lenithi yenu le team nakhe babubani baniketwa bubani baniketa isikhathi esithe kangakanani siyayibona lento le so asikulungiseni ke thina sisela
etimbisini ngithemba ukuthi ingwenze nengwavuma ngilenye tournament etasisita lokho ukuthi le team siyende kahle ibe nemithetho sisekelo sathi ukuthi ungena njani kuba ngidirector le team useva iminyaka lengakanani na uqhubekiswa yini sikuwadi nje ukuthi wona sikhuluma ake ngibekise kodwa bekuyini le team yakho Stonebreakers nasikhuluma neStonebreakers sikhuluma nabantu siyayibona le kanjani kumquka leto team le nanenenkinga shayelana office sitaniketa maybe luhlaka loluthide lwetinhlobo tema constitution nema clubs bekufuneka ukuthi nakuqedwe umnyaka yonke team ayiregister ilethe constitution yayo iletha libandla lelisebenza le team leliphethe le team konke nje kube clean ilethe account yayo ukuthi account number yalibhange ikuphi ayilothi imali ye-club ingene kumphathi kukahle kona ingena kumphathi noma vele usuka akhokhile but ayiphume le mali ngalomthetho wale club niyabona lesikwenda ukuthi nekaho umodela kona nje angithi thina phela kweminyaka sitha store account lakini nene banikati bema club ukuthi wo si register ema clubs la ngaka sa register abadlali labangaka sithola imali lengaka imali siyisebenzise kunawo nana clubini kufuna nibe nemhlangano lo kanjalo njalo ngeminyaka leni ubambako lo mayelana nje ngale club kungabi nje ukuthi asitawubona noma kuhamba umdlali there has to be a formula ukuthi umdlali la clubini yethu uhamba kanjani kuya kulenye team ngakhanzi nje ukuthi hawu ngalesibani siphoso yatendela nje noma yena unale pin number yale club and sibe careful ukuthi ngubani sinikete ipin number yale club so that angatuhambisa abadlali kube khona ukuthi nahamba umdlali kufuna kusayine baphathi labathathu ukuze ukuthi siyavumelana ngale decision so leto timcoka ukuze ukuthi lento yethu itawuhlonipheka mhlawumbe ke nasesinala bo constitution and everything ngiyathemba nje ukuthi ingwenze nengavuma lenye tournament lesingayisebenzisa ukuthi sithi improve lapho ke ukuthi inkampani bese tiyasonzela eclubini le organized letinto letibeka kahle kungako nibona ke ngcenye ama sponsors kaho cishe ayangena kungconywana kunaletinye tigodi ngilendvo yethu ihlelekile ine transparency ku account siyanikete emabhuku niwabuke niwaphasise nanisho lapho ukuthi hey lana chairman siyasola njengoba benisola ku AGM angithi saniketa timphendvulo labanye banetiseka labanye njalo abazange banetiseka but nje we account then ke tinkampani bese theater because kwethu ekugcineni kwabo bonke akufuni kube ngule association leyenda imali kepha lama team angayenza funa kube ngulama clubs la enda imali uyabona nje nababo Liverpool bo Standard Bank sebajabulela kufaka la esifubeni sabo kufuna sikubone kimi ke nini ma clubs kanzi nje ukuthi ke ngcenye kuna vlakat la ngisho ekhaya funeral so thengele spotless because bathi kutake lokho kutange ukuthi are you organized mekahle yini history sakho yasala so thina sel office we help the clubs ukuthi wende leto tinfo leto khamke nabo strategic plan bakufuna kwati leto tinfo leto nikahle ke nini la nakukhulunywa ngeclub license kulula kuyithola lakini because kwakha lehhovisi uyacela nje kubabe chief ukuthi wathi sicela kwakha lehhovisi le club start lapha siphinzawo nje lekahle at least kwatiwe ukuthi lapha kusekhabo Sundowns noma Stonebreakers la kunehhovisi khona kulula la kuma rural areas
than edrobheni kude umhlaba lo free. Umhlaba sewazona lena mawuthi nje lapha bakutshela ukuthi bo 1000 per square meter. Square meter nje 1 by 1 square meter 1000. So ukuze ukuthi wakhe indlu singeke imali leningi.